Kapitan Inteng! Siya dito Apo Manulaw. Masikamot gayam, Kapitan Enteng. Sumrek ka. Agyaman na Apo Manulaw. Tagayang tarakan mo alun Apo Manulaw. Di kagdanag, Kapitan. Nasuruan day tatarakin ko. Kasta? Leon. Agtal na ka dita. Di mo dardarupan ni Kapitan Enteng. Naguli mga agpaiso ti aso. Ay, istilyon mo, Apo Manulaw. Kung nagtumot ka, nasuruan day tatarakin ko. Grabe mo tinday dyan nga Apo Manulaw. Day, paimot nga Apo Manulaw, ti awag mo kingkwana pare. Isok ti kayat na. Di na kayat no awagak iti dun Manulaw. Aya, nagkunaam mo ngay, grabe pare. Win ata ti aso na iti balayda, liyon magayam. Ay, sa ko mawata na pare. Dakil alyon ti agbabantay iti balayda ko na. Nya, Nga bili ba ka ni Apo Manulaw, ta sinuruan na gayam ti liyon na. as, Win! Tungpalan na ti baga ni Apo Manulaw. Iso na jay. Dinak inan ano ti liyon adakal. kastaya. Napan ka man iti balay ti pagayam mo, abak na? Ay, gusto ka ba na? Ay, anya aya ti mapan mo kitkitaan, ijay. Magustuak nga ro ti tarakan na alyon. Anya? Kita ba? Dahito Ada picture mi iti liyon. Na, Oh. wen nga paiso. Ay, dakkel alyon ti kaduam iti ladawan. Nagamon tubay. Kayat mo matay. Nakaayat nga ron. Ada ko malyon ko. Agkarasubli mat ni Uncle mo ngayon deng ditayan da Apo Manulaw. Magustuhan na ngamin nga kay ayam ti Leon ijay. Anya, Un kagawad. nangalaan mat ngay ni Apo Manolo iti liyaw. Ngay ket ginatang da siguro iti basit pay sada pinadakkail. Kasta siguro Pinapudno na. Kaya't mo't niya ang kalinting tagtarakan ni Tilyaw. Saan ka di adelikado ti liyaw? Oy, delikado Isu ang masapul ang masuruan. Dakkel nga ron apagkwartaan dayta, ano bilan? Kasano kumaham pagkwartaan dati dakkel alyon may. Talaga nga awan ammong badaong. Ay, nagsao ka pa'y lang may iti madikanyak. No irwar da Manulo ti dakkel alyonda. Sigurado, adda manen ag selfie iti sangot ti liyawn. Kalpasan na, agbayad da ken Apo Manulaw. Wine, nawata ka, tiket mo sa wine. Adda manen abumak nang ni Apo Manolo no kasta. Kapanan niyawang kay. Inak man dita balay ti gayam ko abak na. Ay, mabalin ka diti sumurot ka da kayawang kay. Una! Kaya't kumot ang makita jay dakil alyon ni Apo Manulaw. Ura siya nga ron. Mailiwak ang makakita iti liyon dakal. Kaya't ko ti agsilpi akadwak ti dakil alyaw ng kail. Mabalin. Apay din asan. Kino nagamo da jay alyaw. Ay, mapantangaro din ang kail. Sige, Kapitan Enteng. Kwarog, ag-selfie kayo latan o kayat yo. Ay, agyaman kami Apo Manulaw. Mabalinyo apagpunganan ti Leon, kabayatan ti panag-selfie yo. Ha? Talaga? Wen, Kwarog, naamo dayta akasla aso. Mayat ano kasta Apo Manulaw? Ipadas ko man. Sige, mabitlang takasaritak ti Leon. Iti kasta, saan na kayo nga an-anwan kini Kwarog? Wow! Sige, Apo Manulaw. Na, kita unday to'y marikwanan. Ti anya, marituyag.
adda post ni Kapitan iti Facebook na. Nakapungan iti liyaon. Ay, kita hakman. Aywan. Ay, manumatan ti kasta. Maray. Wan nga raw maray. Saan nga ta nga edited day ta? Panagkunakit saan. Talaga apudpud no daytaw. Nagturad matan ni Kapitan. Ha? Uray ni Kwaraw? Adamit pus na akas tama rin kwanang. Anya? Daytakit din agsil-silpe akadwayo tilyon ti amuyo, inteng. Katuwaan lang nga ron. Kasanon, nudangran na kayo ti dakkel alyon ni Apo Manulaw. Ay, adayo ang mapasamak. Nasurwan nga ron dayjay. Ayun. Awan lat di yu aramidan. Kaya't ko lang may nga nakabarbaraw nga ipos ko iti Facebook. Amin lakit din ang makita yaw, picturean yaw, saka ito i-post iti Facebook. Ano pa? Kakaiso na, naabutan tayo ti kastoy high-tech. Tewiyo pa yan, tikas laag tutubo iti kastang aramidan yaw. Ay, ke sumunod sa uso sus, nagmayak tupay. Adda kamot manen, Kapitan Enteng. Ay, mabalin pagngangaam tilyon mo, Apo Manulaw. Anya? Sa ko ipastrak ti ulok basit, tapno picturean nak ni Kwaro. Nagkurni kamaten, Kapitan Enteng. Numabalin ko maan, ta aramidag man a profile ka. Sige, Kapitan Enteng. No iso ti kayat mo. Ay, agyaman na ka. Mabidla nga, kasaritak ti leon ko, kat pagngangaag. Sige man, pagngangaan niyo, tilyon niyo. Leon, agnganga ka. Nganga. Antaytan, nakangangan ti leon ko, Kapitan Enteng. Ay, Kwaro, umay ka ta picturean na. Nagbilang iti taluang kail. May isa, dua, talaw. Ay, insak multilyon ti ulo ni Uncle Inteng. Ay, Apo Manulaw, tulong. Ay, Kwaro. Ay, kita niyo awanan ti ulo ni Uncle. Insak multilyon. At teka, na-injeksyonan na niti pampaturog ti leon, Kwarog. Ay, agyaman na ka Apo Manulaw. Umanganges pa ilang ni Kapitan Enteng. Ipantay ti ospital. Ay, sige Apo Manulaw. Diya kaya tamatay ni Uncle Kao. Sige, ilugan ta ni tilugan ko. Tay pantay di ospital ni Uncle mo. Naimbag ta nakapuot kan, inteng. Sa dino ti ayan ko. Adda ka diti ospital. Anyat napasamak. Insakmol ka no jay dakkel alyon ti ulom. Aging ga anapukaw mo ti puot mo. Ay, kinagat gaya mantilyon ti ulo ni Parintay. Kasta ka nung araw. Ay, basol na mo ilaga. Di pa'y lang amin napnek idi pinunganan na tilyawn. Unya lang. Gapo siguro at naanos jelyawn kat imabuso da butang. Nasayat mo ta. Tapno dagunggunan ni Parintay. Anya, Lakayaanan da ita ag silpi-silpi tamuna nga aramiday. dayta katirigat na numaminsan tinaadik iti selfie-selfie tapakaisagmakan maggaya. Pudno da ita. Adamok di ta na nagiti deras. Gapulang iti panagsilsilpi na. Kumusta ni Kapitan Enteng? Mayaten, nakapuoten. Nasaya at no kasta. Ay na, pasensya ka ni tinapasama ka? Di kay agdanag, Apo Manulo. Ay, adamot basol ni inteng. Taiso tinagdisnudo anapan iti balayo. Gapo iti leon.
Lupay kasta, tumulong nga kiti amin na magastos diti ospital. Ay, agyaman no kasta, Apo Manolo. Awanan yaman na, Kapitana. Nakaruwar ka din ni Kapitan iti ospital, Kwarog. Wan kagawad, at daitan iti balay da agpapaimbag. Nagasat ni Uncle mo taam mo ni Apo Manolo ti inararamid na. Ay, rumbang lang tatarakan na mo delyawn. Tano saan ay na? Amangan no naawanan gasap ni Uncle Mau. Ay, unaraw kagawad. Dandanin ni Uncle Kao. Iso nga inton maminsan, agan-anat kayaw. Uray na anos, kan nasuruan jelyon. Ay, ayop tulat taday jay. No abuswan yaw, ay, delikadaw. Ingkawar yung matanday tatarakan nyo alyawn, Apo Manulaw. Wen, napanunot ko nga isurrender ko langan kadag iti mangimatmaton iti animal welfare, Kwarog. Kasta ka day? Iti pa'y kumangay naramid ko dayta. Tada mangibagbaga kanyag, agam jaking kaskaso. Ay, nasaya at matlaan nyo isurrender yaw, Apo Manulaw. Wen, Kwarog, nadidigra ak iti napasamak kini angkel mo. Ay, permitidahan ako iday. Kunak numatayin ni Uncle Inteng. Manipo dita, jakun kaya tiagtaraken iti leon. Aso ken pusa laengen titarakna. Lugan ka day dagiti mangimatmaton iti animal welfare day jay. Wen maray, napandain nala ti dakkel alyon ni Apo Manulaw. Ay, nasayahat mo, no insurrender na. Nakabubuteng mga minday di alyon ataraken da. Ay, awanin at itarakandal yun. No sana kasjay tinapasama, mabalin adida in surrender. Nasaysaya at matlaang no aso ti taraknanda nga agbantay iti balayda. Saan alyaw? Isu nga awan apulos ti bisita mapmapan ijay balayda. Gaputa mabuteng da. Dalaeng kapitan ken Kwarog tinapan. Awanen titaraken ko alion, insurrender kon Kapitan Nenteng. Pasensya ka kuman iti napasamak. Adayo ko mga insurrender mo. Titarakan mo no saan agapo kanya, Apo Manulaw. Di kagdanag, Kapitan Nenteng. Hindi ko mapay arumbang nga insurrender ko. Angam, naitantan laeng. Apo Manulaw. Agpaimbag ka taipatpatag ka apagayam ko. Agyaman ak Apo Manulaw. Intun umimbag ka, welcome kayo latay di balay ko. Thank you, Apo Manulaw. Inteng, bumangon ka dita nagidam, tagdalos ka. Makapakindot ka. Ha? Nakarugrugitan ti datar. Na. Ngam awan pa'y kunam nga agdalos ka mait. Ha? Ay anyamot din. Idi agsaksakitak. Naanos ka na lamuyot ti panagsasaom. Itakas kalatigri anaungan. Naimbagan dagiti sugat iti ulom. Mabalin mo ti agtrabaho. Saan aday talatan silpon mo ti in-into na ram. Nasakit ti ulo ko Ha? pinagatilyon. No. Isuan na alumanay ko malata ti panagsaom. Kasano ajak makaunget? Kat day tamot ten cellphone mo ti sang kaigam mo nga agid iddalatan. Agsilsilpi ang nga ron. Di ka pala nadidigra itinapasamakan ka, Inteng? Na, Ay, agbaliw kan! Saan aday tamapan agsilpi-silpi ti aramidam? wen! Idulin po ti silpon ko. Dagdalos ka naglampaswak. Kung ako makalusutak sa gayan. Ay na, Kapitan Enteng. Delikado nga minter aramiden nyo apa nag-selfie iti alanganin a sitwasyon. Nagasat ka, ta si bibiyag ka pa. Ito maminsan,
agan anad ka tapno iwas disgrasya. Ako na da. Ala, sigay! Di tangan tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng! Ay na. Dakal, ti parikot ka. Oo, di lang mabalay, nga agtugaw ka lang dita, kabadong. Makaganda no kang ititaw, no kastulay. Ay, pangaasim at agtalna ka. Eh? Ang mga numadalapos mo dagita lakaw. Ay na, no amom lako ma. No kasano kadakal, ti parikot ko ita. Baklayan. Anya namin ayat iparikot mo. Amom ka na, anituyang ko nga asawa. Kit makilalalakay. Ha, anya! Pag ko na ang makilang lalaki, Di ko nam jak makadlaw, ititigtig na ibaw. Anya, Madlaw ka, kanayon ka nga, pabanglaw. Nukasta, rumwar ka dito'y balay. day talaan. Ag lipstick ka, ag pulbos ka pa'y, ag pantalong ka pa'y itinakikiting. Na, makius-uso aklaang mata. Makios-oso ka. Ate mo pa'y timay sa abalasang agpapaaram dita. Apay, anya ti kayat mau, agbalinak alusyang, Ay di nakulawin to yan. Amaw, adalalakay. Awan lalaki! Salbag ka! Masuron ka, tapon no ti atap kuking ka. Adalalakay, adalalakay. Anya? Papa na, maribanang, Ay, dumarayak man iti kasangay ti may sa apagayam ko, Maray. asino apagayam mo maray? Ningay Marisalod. Ay wun, amok ni Salod, sukik dayjay ijay ilay. Ay, no kayat mo akat sumurot kan, tapno adda kadwak. Nakababain samot maray, sa anak mo't ngayon bitadaw. Anya, tapno sigurado ka, awagak nga rod ni Marisalod. Ay, ala, si katimakaam mo maray. Kinapudno na, ay, kayak kumit ti makailiw-liwag itak iti parikot kaw. Kapanan niyaw, tataba daw. Ije bangkang may, kunituyang ka, kuwaraw. Ay, badbadon samot na kita yung karton niyaw. Kaslagbakwit kayo Way, taijaya kong bangkang may, gagyan. Anya? Panawan nyo ni Nana to yung ijibalayaw. Way, taadupay, nagitinasken at trabahuag ije bangkang may. Ay, di yung pampanawan ni Nana to yung agmay-may sa ijibalayaw. Ang mga nuwad sa baling agawi di jay. Joke lang ka day, tataba daw. Sige, panawan ka pa'y, kuwaraw. Anya nga'y marituyan, agbatikan ditoy. Wun amaray, igawid nakmo ni Salod. Makita? Ay, ipasyar na kanu iti ayan dagiti mula da asabsabaw. Ay, wun, Maray. Nagpipintas dagiti mula da asabong. Isong arod akayat ko makita, bareng maikat ti stress ka. Sige, agawid akpay nga rod tamangan no sa pulendak ni Enteng. Alawon, maray. Bigatak to siguro nga agaway. Uunay kan, Maray. Kunwari, mabain ka pailaan. Tagayam, kabagyan yung matgayam ni Marisalod, ay unay kan marituyag. Nagadugayam ti mulayo dito'y bangkagyaw, tataba daw. Wina, tay supay nga ilakaw, kuwaraw. At tay sukat kaw, iti bagas. Kay, talaga amat nga minakasta. Nagrunda kayo gaya, may dirabe eh. Wow, agungat anya ang galinteng, no agsardeng kami nga grunda. Nakitam gayam, no at dati lalaki ni tuyang kaw, anapan na ije balay may. Ha? Ay, awan ni Nana tuyang idirabi ijay balayaw. Anya, Kunan yan ti banang, nakiturog ka no iti balay ti pagayam na. makita. Rumor pa'y gayam mo, napapan makisinara. Ha? Hello?
Apay ngay mawag ha. Kano ka nga gawin dito balay? Ajak may masango ita. Adaw, tiyara rami dito. Kasta ka day? Apay nagturo kami di rabi ah. Nay, madlaw ko iti busis mo kung nakainom ka manan iti arak. Nagturo kami di rabi kunak. Iti balay ti kasinsinday di lulamay. Apay aya. Sin ulbog. Di ko namgay na iti balay ti lalakim. Anya, Salbag ka. Bakit ay? Hagtrab-trabaho ak ditay. Ngamday tabot makisinsindarak iti lalaki na aramida ba? ay agawin ka dito'y balay tagsarita ka. Pumanaw ka dito balay ikaw. Panaw! Pimanaw mo't gaya man ni Marituyang di tabalay da. Anya, Pinapanaw kanu ni Kabadong. taapay kanumat Maray. Pirmi nga ro ti imon na. Atapon na nga adda lalaki ni Marituyang. Ay, sa bagay, mayat no pumanaw pay laeng. Taamangan nun niya pa'y tidakis nga aramidan kan kuana ni Pari Badong. Kaasimot ni Marituyang. Ibagam ka ni Kapitan, tabagbagaan na ni Kabadong. Sige, takasaritak to ni Inteng no anya ti makunana. Tumanon ka dito'y nanumpo akalapaw ko pare. Uray gayam dito bangkag mo, nakainom ka. Ay, wimita. Ay, ginabsuon mo't ti botilya na ginuman pare. Ay, sos! I love more James pare. Ha? And a woman. Di mo amot ti sasawo, may pari ba daw? Pare. Ay, agagas ka mo't itinaunan. Dakal ti pare ko pare. May papansin ni Tuya. Ha? Amok, hada lalaki na. Apay nakitam ida. Saan? Atapat nga ada. Atap mo lagayam. Ay, narigat na ita. Natagtagainap ko ngamin, hindi pa yun namin sa Ha? nga ada lalaki, akasinsindarak na, pare. Iso ka na yun nga uminom iti anak. Takayat ko ti makalipat, iti nagdakal na parikot ko pare. Ay, uray pa'y ibusam amin nga arak dito ay barangay tayo. Saan ang masulbar ti parikot mo? Ha? Wala. Makalipat ka matabasin. Hanggang na mo asawan ka. Aw, agsubliman ng ti parikot mo. Ay, Diyos, kikiditi kasto yan biyag. Pare. Ay, sulbar ti parikot mo. Adya. Isardeng mo ti agsyan. Agpanunod ka kit di iti positive. Saan negative? Buti! Buti! Buti dito! Ay, ada buti yun dita, kapitan. Ada buti ni pare badong iti kalapaw na. Ay, kasta ka day. Ay, inak man nga rut kitaan. Mga di mo maawi, nagadaw. Ay, nagrawat mo iti arak ni Badong nga kaanakak mo kasta. Ay, ingka kagatangan ti buti nan. Tayo supay nga kwartanan. Ay na, Badong kaanakan. Patayom samot din ti bagay may ti arak. Ang damihan. Imaya, tanak ko na ni Kapitan Nenteng nga do ti buti nitoy. Adya. Gatanga kung dagiti buti. Kaya kung timatay. Ha? Iso ngayon kung pumanaw kayo dito. Hala, titalay, dita siro. Tinak ang bikin. Ay, dakas na taapang panunutem, Badong. Wide. Talagang arabidag na itangkay. Ay, sinalbag kamat. Sana day tati solusyon iti problema. No adaman ti saan yu nagkinawatan iti asawa. Ay kat pagsaritaan yu nasayaan. Gas kiatuya ngayon. Dahil paypayso na ti pimanaw. Pinapanaw mo mat ngamin kanaw. O, di pimanaw. Wide, tasimuro tayo iti lalaki na, mare.
Naa, Inton kwan, idarom ko kan di parintay. ada nga rod ebidensyam no agdarong ka. Ha? Apay ngamin apampanawan yun ni nanatuyang Kanya? Bantayan yung ngamin Tapnusan nga agawin ti sa balay. Ay, agsardin ka man dito, Kwaraw. Maruwam kamot ka na, basta kalatan sumagsagpaw iti saritaan. Sa nabalik umamon, numayat at linggay. Ay, naimbag ta si bibiyag kapay badong. Kunaknuan yan ti inaramid mo. Ay, saan? Ay, sinalbag kayo kay Dimot ulit ay. Oh, masurunak nga minkin ka. Tay bagbagam kit din ngayon kaagbiteng. Angkal. Dakas day ta pampanunutem Mala, agawit ka ni Jebalayaw. Kat biro ka ni bakit mau. Tapag saritaan yaw, ti parikot yaw. Ay, masurunak. Imbis akasyan da. Katawaan da ka. Anya, Imbagak lang aron, ti parikot ka. Isumandak pa ilang itilikodat. kabadong saan nga min adagiti tattao ti mapan mo pang ibagbagaan iti parikot mo. Marikwanan. Pilyam ti talkamagayam nga iso ti pangibagaam. Ti kunada siguro kat ang angawlaan ti parikot ka. Anya nga tan mapan ka ken ni kapitan. Ha? Wan, saan siguro matadakas no dumawat ka ken kwa na iti balakad. Ka makimisa. Sambutin me, ti umuna ang misa ni Apo Paday. Kasta ka di pare. Sige, intun maminsanak tungarudan nga umay. Ngam apay ngay may ka? Ay, umaya ko malaan makisarsarita king ka pare. Buring mga ni Jay Balay. Awanan ni tuyang ka wakasarsarita. Ay, bukas ta akit, kumuyo ka kada kami tayo makimisa. Sige pare, mayata kasumurot ka na kaya. Nagdamdamag so anamwak na ayan mo tuya. Badaong, Pangaasim ko ma. Agawid ka ni Balay. Awan kad kadwat. kanya, Naamiris ko itan, tibidot ko tuyang. Iso apakawanan nak ko ma. ha, Agawid ta ko man ni Balay. Tapno ipakita king ka, ti panagbalbaliw ka. agpaisaw badaong, nagnakam kamot laangaan. Uwain tuyang. Iso apangaasim, napakawanan nak nga asawam. Sige, pakawanan ka. Ala, agawid tangarudan. Ay, kablawan kayo paray. Mare, naurnos yun ti parikot yun. Ay, agyaman kami pare. Ay, Agyaman ka may kapitan. kunak no di maurnos ti bagbagiyo. Dandan ni nga ron, pare. Dahil maglaki day, tay maya nakimisa. Nangnag ko, nagitisasaot ti Diyos. Babaengking ka, pare. Talaga? Kasano kami? Una, tamanipod pinadas ko ti simbrang iti unang ti simbaan. Kat ininaw, anamiris ko ti bindot ko iti asawa, pare. Ay, maragsakan no kasta paray. Iso adakkel may ti pagyamanak. Tadaka kumpare. Eh, awan na nyaman na. Iso yawis tayo amin kadag iti kabaranggayan tayo. Da intay to makimisa intun umay a Domingo. Wan, kapitan. Ay, tatabadong. Pangkampay ti kinapudno, sakbay nga aginom, ha? Mala, nasayat no dumngag kayo iti pamagbaga ti simbaan tapag sayaatan nyo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Marikwanang, daytoy inutang ko kan kaita, ilistam itinagan ko, Wan maray, day talagayam. Kat no umay umutang ni Inteng, itinagan na ti pangilistaam. Jak pagtipunan, saan maray? Sabali ti utang na, sabali mat kanya.
No kasta, pag sinaag tilistaan niyaw. Wen maray, tadimot ngamin mangtod iti pagbayad ko. Ha? Isupay ti kaadwan ti utangan. Sige, Maray. Manipod ita, pag sinaag tilistaan niyaw. Wen maray, makaamumutan amang bayad to iti utang na. Ingat oras ay. Itay ka pa adamag iti oras, Chip. Magalas 12 na. Mapanak nga ro din mangal daw iti balay dangkel ko ngayon tay. Saan ka na makipila dito paradaan? Madamdaman tao. Naimas nga minti si Dani di balay dangkel. Siya nga rin tagpila na. Ang kalanga, takalpasan ng mga anak, agpalpahak pay. Ay, naimbagkin ka, Chip. Asidag lang ti balay da Uncle Mau apakipanganam. Una. Magantay ko raw. Ha? Ayabon ni Uncle ka. Inakaw. Ay, mangantayaon. Ay, gure ka. Ha? Apalat dandak ni ngagtugaw dito yang kay. Agure nga rod. Ay, jakon makauray. Na. Mabisina kaon. Nay, agas asok day tadigo ti karne ti manok aw. Agtugaw kayon ah. Ha? Ay, mabisina ko na talaga. Up, saan ka pa amang kutsara ko raw? Ay, ramanak lang magtitigaw. Na, Intay, agkinwenta tantaw. Ha? ay, wen, kanya lakit din. Kinwinta kayo pa? Wen siya tigimatang iti Ricardo. Manumot di Ricardo ang ginatang ko. Mabit lang, tayo listak. Na, Bawang, 5 pesos. na. Minta, 5 pesos. Ilistampay antay. Wen tapno sigurado. Agure, agkwinta akmat. Jay pinartita amanok ko. Tarakan ko jay. Bayad na jay ke 2 gasot. Asin. Ginatang ko jay. Ay, aguray ka. Siyak pa iti agkwenta. Na. Saan ka asuming singay? Maariwang akon. Ayan nandiyan kong kwintaan. Mabisina kaon. Mangantayo na. Apayanas kanya kinwinta kayo pa. Saan kayo matakastay din? Yagla ko man na panakipanganan. Nay, kuwarag. Nagpamaya. Asino ti kasarsaritan? Kasarasarita ka to'y bagay, tataba daw. Naggapuwa kiti balay tanggal ka. Makipanganak ko ma. Agkwin-kwinin tada mataging gayta. Di naklatultuladay. Nalpasa ko na nangan. Nagsugatan. Maturog aklangan. Dito'y indayam. Dito'y sirok ti mangga. Sumag laga mamay tiisam ma. Nabusog kagayam. Ay, katuwid mo ta. Nalaing gayam. Nituyan ko ngaglutaw. Dinigwan na papaya ko naman. Ha? Dinigwan apapaya laing ti sidayaw? Una, dinigwan ni Nana Matuyang ti sa nga dram adigaw ti papaya. Iso nagkanas. Ay, dinigwan na karni ti manok ti sidanda ang gail. Ang mabayad dan sapay amangan. Tamadamapay lang ti panagkwintada. Kaya't mo asawain, agre-re-rida ang kalmo kananti mabanang. Way, agkinkwinnintada nga ro di ti ginatang da. Nituyang kaw, sana pulos nga agre-re, kwaraw. Jak topay ikit ka ni ti igatang na ti kanan may. Mayat latamay, naragsa. Marikwanan, nagtubo gaya manday ta imulam asayutay di ta arubayan ti Tersina. Wan, adan bunga na Ayan na ngay. Ijay nga to, tinagbungaan na. Ne, adungagpay so ti bunga na. Jakmat nga rod mapuros ta na nga to. Mabalin asuk dala kon maray. Imbag lang adda si daan mikin ni badungka. Sika talaga ti karuba ka na isam ngagsukdal. Siyak lang ay maray. Inibos mo asinukdal dagiti bunga ti mulak a papaya di talikod. Saan lang mata siyak tinangibaws? Awan sa bali a mapanmang sukdal no sana sika, maray. Inal daw kamat ngamin nga umay mangana. Ay, siyak gayam tinakaibaws maray. Jak to pa'y naramramanan. Ay na, mabain akaw.
Jackson maiparang day tiropakan ka. Di mon kaluban day taro pambaba ni ti day ta mapispisang akarton na paypay mo. Ay, sa bagay matkit di amaray. Ay, sapay planok apurusin amin abunga day tamulam asayutay. Ipaulim langan ka ni Kabadong, tanay nagngataw. Masangon na aya. Apay asaan na amasangaw. Kat adalaang mo't ijay anak kaindayon. Ay sos, agawid tumanunday jay numabising. Kat kasanong nga rod amaala da kita bungat isayotay. Kartibo kun aday to'y puon na Na- sa guyod-guyudan. Di pa'y kat matayan da ito'y mula kasayotay. Ay mabiit laang. Ni kwarog laang ang tibaon ko nga umulay. Nakatugaw da laang mo't ijay paradaan da. Magkada kayo kinitata ba daw? Tasan kayo nga queen ninta itigatangan nyo akanan niyaw. Wen, nga maeng saan kami agumatgatang. Dumaw-dawat kami laang. Ha? Kas daytoy inulim abunga ti sayuti ni Marikwanang. Libre laang day tayo kwaraw. Kasano ngayon tun sumarunaw? Pagdawatan nyo manan iti sidain niyaw. Nagadua ka aruba pagdawatan. Sana kas kadaan tim kan angkel mau. Ag queen nintada. Ay, pirmi Kwintahan dami na ginatang da. Ay, da kami kinibadong kao. Dumaw-dawat kami laeng. Iso nga awan tirumbang akwing taon may. Nagado di ta pagdawatan. Ay napsugak Tumakder ka dita. Tainawam dagito'y nanganam. Makiinaw mo Ay naglaing kan. Di kan tupay timulong ang nagluto. Kinuwentampay amin abingay mo iti sidaan. Oras si kamay. Ultimo kabasitan asibuyas ken bawang. Inraman mo pa akwininta. Overpricing ka. Anya nga overprice. Nagbasit la bawang. Imbagam atin pisaos. Ay, nakarkaro ka pa nga agpresyo, inteng. Asin lang ang naaramat iti sidaan. Preniswamatan iti sang apulo apisos. Kat basit lang matjay na usar. Di nga pinag-tricycle ka o gimbatang. Nag-tricycle ka ayamat. Nag-tricycle lang katawan mo't lako ni Marikwan nga asin. Kat inraman mo pa, iti pinag-tricycle mo. Si kantubutin ti gumatang iti pangrabyanta. Apay asyak. Si Kangay. Dakdakkel ti bingay ka. Iti pinangaldawan ta. So di nakluklukwen. Ay saan na mabalain? Ag kinwintata anay ba? Sa anak apalugikan ka. Sa anak mo't napalugi. Ay kwinta at amin ang magastos ko. Nangikabila ko. Ay iti calculator ko. Marito yan. Anya ti aramidam. Ukisak man da ito'y sayuti asidaan mikin ni badong kaumaray. Nakapasyar ka man? Umayak man bumulod iti calculator mo no adda. Anuam ngay maray? Ag negosyo ka matan. Saan? Pagkwintak laeng. Nadakamat kat ni Kwaraw nga agkwin-kwininta kayo kanukin ni Kapitan kadagiti gatangin nyo amakan. Isumat nga min tinangiruge. Kastaya, maray. Wen mare, ultimo asay kwintaan na. Adda calculator ko maray, ngamjak amon no adda pa'y bateryana. Ay, sapay la kumaa, tamabalin pa'y laang. Mabiit laang, tayo nakalaang. Apay, kalkalpas mo anagan, paray. Apay, gaputan nakaingat, kalkalpasan ng anay. Madamapay lang ti panaggisgisan ni Tuyang Kaw, paray. Ay, mangig mo dito'y ayan ta? Hikit mangag ko, paray. Maangot kunto pa yulutlutuin na. Nagbanglaw. Paray, agbingbingay kayo mat ni Marituyang itigastos, itikang kaninyo. Agbingbingay? Ay, saan, paray? Apay, da kayo kit ni Maribanang, agbingbingay kayaw. Una, nakwinta unay ni Banang. Ay, narigat na dayta, paray. Jak amukan ko na. Kaya't nalang asaway, saan nakaunay adungdungway ni Maribanang nukasta.
Ha? Nga ta? Ay kitwin na paray. Amaw, nituyang ka. Ti panangdungo na kanya. Nasuro, asa nga gasot a porsintaw. Ay, buti ka pa. Ay kitwin mo ta. Iso nga uray no papayakin sa'yo tilaag ti lutlutwin na si Dan May. Naragsaka kaon. Na. Kat sana nga agreklamaw. Tamo kadungdungon na nituyang ka paray. Ay, sana all. Kasken nituyang mo paray. Apay, Maray, kasla da birbiro kam dito'y tersina. Pangal daw nga minun, maray. Kat apay kumano pangal daw. Ingkan agawid ka, antay kaglutaw. Ay, agkit kita ak nga raw iti mabalin a pagsangwan me ni badungkaw. Dito'y la tersinak ti umay mo pagdiskitaran iti sidaan nyo kuni badong mo. Idiin mo na inibus mo dagiti bunga ti mula kapapaya. Iti maikadwa jay bunga ti sayote. Ita, anyamanen. Ay namaray, di ka kadiunay akong ungal. Nay, adagayam mulam abins, maray. Taltalo pa'y laang ti bunga na dayta. Kan kasing agong ungar. Dawate kum dagiti bunga na. Imbagla alao kak iti sardinas, maray. Eh, dagito'y nga inutang ko kagawad kat ilistam iji batog tinagan ko Ewan anya. Agsabali gayam tilistaan nyo adwa ka ni Maribanang. Eh, di kagda nagkagawad. Tanong maalak ti honorarium ka. Agbayad ak adagos. Nagatidog yung utang ni Maribanang, kapitan. Kita ang tilistaan na, Ay, sus. Nagatidugan ti utang na. Mabayadan na nga tadag kita. Nasket na bayadan na. Utang kulat ti bayadak. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Makaamuntong betin No saan na ang mabayadan, da iti utang na itilas o ti makalawas, ipablaak ko tinagan na di ti sangwanan ti tersinak. Na, apay kastaitan. Kat saan mo't iday? Saan iday, kapitan, tanasing putak pa'y laang. Ngam ita, tanaungot ako, kastan ti aramidag. Ay, maibabay ni ba ng ano kasta? Kapilitan kapitan. Tapno mapilitan nga agbayad kadag iti utang na. Ay, nungay siya, ti saan na makabayan. O di pabla ko matinagan mo. Na, uray siya ti kapitan. Wag! Ay, Uray pa asino no nakautang dito tersina, kat saan nga agbayad. Ay ipabla ko lat tinagan na Sa kunto suratan iti ngato na iti wanted. na, kasla kriminal mo't. At danto pa ituloy na, di baba na kapitan. Anya ngay? Wanted, ijay ngato tinagan na. Kat ijay mat baba tinagan na, isurat ko tay, saan ang makabaybayan iti utang na. Na, mangan manay ti tao. Nagmayatin ti kastoy abiyat. Sige, mangan kalatamanin abadong, oray awan inararamid mo. Talaga nga awan babain mo. Nagpuskol ti rupam, aday talamang mangan ter aramidam. Ay, Ayunay kamot tentuyang. Nakaisem kamay. Ang nagsasakit mo't dagiti bagbagam. nasakit kang ka, dagiti bagbagak. Kita ang manday to inluto masidain. Sang atimbaman ng tidigunan. Anya ngay day to asidain. Di ka nagreklamo, tawan mo titultulong mo. Adda ka laang ijay nga agin indayaw. Ay, kita man, no niya day to inlutom akadigdigan. Nagdadakkel mo na nataltal alaya. Adda laok dayta, kita. At dalaw na silay. Naggasangin ngay. Ano sama? Tano adda ko maitid mo nga igatang ko itinaimas asidaan. Di saan ko maakas tati sidaan ta ita. Mano ay ati kasapulan. Taig kang kamanlangay. Tapno saan apuros kadigdigaw ti sidsidain ta. Kasta, mangtad ka iti igatang ka. Tasyak lang aruden ti para lutaw. Awan pa'y mat may lutok asidaan. Iso amangtad ka iti igatang ko iti lutwang.
Chick, umay mo kita ang tinagan ni Antim Abanang, Ayan na. Day taman na nakasurat di tasangwanan ti tirsina ni kagawad ko, kita. Ala, unag pa isaw. Nakasurat tinagan ni Antik dita. Kat, wanted? Imbag tawan nagan ka. Ay, yung bagtawan mo't nagan ka. Ay, nagbaybayadak namin iti utang ka. Kwarog, anya nga rudan ti aramidak ita. Tanaka-display mo't tan tinagan ko ijay tersena ni Mari Kuanang. Hindi ang kagbayadan iti utang mo. Pangalaak nga iti pagbayad ko. Kat adamot amin ka ni uncle mo ti kwarta. Ay, day takit nga may tanalaing kayo nga agutang. Inteng, bayadam mo't aja utang ko ka ni Mari Kuanang. Unang kail, tapno mairisan jay nagan na ijay anakalista. Wen, kababaen, no ano ti makabasa. Nakwinta ka ngamin unay. Ultimo Ricardo Abasit, kwintaem. Sige, saan ako ngagkwenta? Basta in kabayadan dya utang ko, ititersena ni Mari Kuanang. Sikat ti ibaon ko kwaraw. Sikat ti mapanmang bayad. Tagluto ni Antem iti pangaldawan tayo. Ay, unang kail, inakbayadan nga raw. Ibagam nga irisan ng dyan ko iti listaan, Sinurata kon iti paid, jay batog tinagan ni Antimbanang Kwarog. Dakdakelin jay paid, ngam jay nagan na. Mayat nga tadaitan, kagawad. Katuan awanin ti utang ni Anting. Si kalangan ti adda utang na. Ha? Nada pa yung utang ka? Jakmat na basa tinagan ko yung listaan. Anya nga awan, day tangay nagdakkelan di ta baba, Nagan ko dayta? Ay, jak samot amon ti agbasa. Ultimo nagan ka, jak mabasan. Ay agbayad kan, day tamanen ti palusot mo. Maray, nakabayad akon iti utang ko Wen, Maray, imay nagbayad ni Kwarog. Nimutla ka di inteng tinangbayad. Iso ajay baro alistaan. Pagtipon namon tinagan mi kan di inteng. Kasta? Wen, Maray, ngamen, niinting to ti magbayad kadag iti mautang may. Ay nanabanang, saan kayo amarigatan no agdinanggay kayo kin ni Kapitan iti aming abanan? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Kapitan Enteng! Kasta kadilatan ti ammom nga ramidan ba daw? Tiyagbartag? Anyayat, hikayat mo ngay nayon ko iti amok akun ko nanto ya. Ay kanagtrabaho ka mo ta. Uray agpakan ka kadagiti dingwan no isaw. Sakla aminon. Amam te remedyo na dayta tano saan ka mabanag kada kita adingwet tuya. Anya ko maaber. Tano saan mo akanayon aparikaw ti kaninda kita adingwet. Sidayin talangin ida. Kahit inton na si damabin ida. Anya ngay titaraknam. Ay hagilad Tano sanga ilyan tikinan. Mas jay timayat abyak. Na. Day tala ipaunag mo tinapatagkan ka. Kasanon inton bigat kan ti sumarsaruno pa'y ngaldaw. Ay palikot tumanin ti sumarunungal daw. No anya tigasak nga itdenaking ka. Panunot ti paltat day ta panunot mo. Kanya mo ti connection ti paltat. Mike! Kitaam di paltat. Nagdakal ti ulo na ngam awan mo't utak na. Kasta ka ba daw? No paltat ka kuma. Awan mayat amang sida di taulaw. Kika.
Enteng, padasem man abagbagaan ni kumparim Abadong. Ha? Kanayon magtanti pa nagbartag na. Iso aparikot ni Marituyang. Ay, namin adun abi nagbag-ak. Agam awan matidengdenggan na. Ay, nakakaasimot ni Marituyang. Aramidan na amin iti trabaho iti balayda. Uray iti bangkag da. Ay, di pa'y tulungan ni Pari Badong. Aha, anusan nan Ta, idi pala agad mamartakan ni Pari Badong. Ang kinayat naman. Oh. Saan samot akas jay ti kinamambartak ide ni Pari Badong? Apay asaan ako na. Ang idi nga man. Aglamang nung mabartag. Mapan maturog. Ang amitag. Agpasikatan nung nabartag. Agsapol pa iti kaapa na. Imbag katawan timang tutup kan kuana no kas jay nga aghamon-hamon iti kaapa na. Nasingpat nga mindag iti taga-kabildatan. Iso asaan da tutupan nung nabartag. Ay, aglablabusan ni Pari Badong. Saan mo na pagparikutan, Dungaw? Uray, tadi nakamatsagsagida nung nabartag. Ngam no sagidin na ka. Ay, sus, sabalin asaritan. Diyak itulok. Siyak pala ang tikapitan. Chip, nalabsak itay ni tataba daw. Pirmi abartek na. Kumbaga, tadi mo inatalan. Ha? Sigurado manin adi aglisi iti kalsada. Imbis ataw ti aglisay. Saan? Talugan ti aglisay. Nagpaisot ako ng Chip. Ganda ni naatalan. Ay, no, jak laing prino ti tricycle ko, ang mga no nadaplisan. Riribok na dyan tataba daw. Papaanawa. Huwag nga ron. Makapasikot na kanayon ang nabartag. Saan nga tama sikuran ni Nana Tuyang ti kasdyang aramidan na? Uray masikuran. Tanaturay mo ni tatabadong. Anya nga iti maramidan ni nanatuyang. Sipay ni Nana Tuyang. Ang amuna ti aramidan na. Masiguradaw. Agbutang to ni tatabadong iti udi na. Ha? Taapay nga. Anya nga iti aramidan na. Chip. Bayam, takasaritak to ni Nana Tuyang. Sinapsapang matimbay dito Tersina, Maray. Ay pangaasim man, Maray. Ta saan mo alaklakwan ni Badong ko iti arak? Masyanakan ka, iswasaan ko alakwan. Ngam, saan lang mo't asya, ti adda Tersina na. Mapanmat iti sabali. Ay, awan man ngaminin ta iduldulin ko a kwarta. Awan mo't sabali a pabasulag. Ta isulaang mo't ikabalay ka. Kasi kamot, Maray. Parikot sa matit itad ni Badong mukhang ka. Ay, pudnot ako ng Maray. Numabalin la ko mga ibabawi ti asawa. Nabayagan ngay naramig ka. Ay, imbaglakit din tadyak na ki asawa. Kastagayam tirigat na no ada bisyo ti asawa. Ay, no amok la kumamot akas taoy. Jak la kuman na ki asawa. Naragragsak kumamot ita ti biyagkaw. Anya nga rod ngay, Maray, at daditan, saanan ang mabaliwan. Naranyag gabulan. Ay, Ananay ko, hindi nga. ay. Nabartek ka manayin, tataba daw. Kayo kiti maturaw. Apaya paturugin na. Kahit sana pa yung makaturturag. Da kayo ti mapan maturog. Tamnusan kayo ang biyangot. Pagkibiyangan nyo ti biyag ti akibiyag. Panangisakit ka da kayo ti ibagbaga, tataba daw. Amangan ngamin na madisgrasya kayaw. Apay ko mamadisgrasya. Kahit sana mga agmamanihaw. Akas ka da kayo. Biyangot kayo hindi Kasano adi kayo madisgrasya? Kat saan kayo mat ngaglisay no at dalugan? Aglisi da. Naparpartak na lang aglisay. Tanda pilid da. Angam siya, awan ti pilid kaw. Dapan laing. Ay, naginuman man din, paray. Ay, kung naman no, nasirip ka, pare. Apa damagay, no niya tinaginama. Wala, taka na yun kabutan na nakainom. Ay, nagsatam. Ay, naglaka, sumbatan day ta sa lunsod na. Ito dyan baso, Na. Kanya ba nga?
Alang ang mga iti ungot, wenno sabat. Saan nga uso tayo ta pare? No iti ugma, isaw. Uminom da ka na, iti ungot, wenno sabat. Ay, inton ko na. Aha. Patil-tilan ka. Ayak mo ipalubos sa pare. Na, Apay nalakat mapatiltilan. na. Ang padasima, ta maraman ang may sangga ken kontra patiltel, pare. Pasensya akong natatautan ng bartak. Nagdakal magkiti pasensya king ka, pare. Pasensyaan ka lang. Na, sakpay ka nung ti pasensyaan na. Heh. Ay, na, inton ko na. Kaasimat ni Marituyang, Maray, parikot na ti asawa na. Ay, nukas jay mat ni Enteng, ay kakaasi iti balunat. Kasla nagmadimat adenggan at may sa kapitan kat mabalunat, Mare. No saan nga umno ti aramid na, talaga abalunotek. Ang numayak ti aramid na, ay nakadulin mo't ajay balunat kaw. Nasingpat mo't ti kapitan, Mare. No daddo malaang akat ibalang dati balunat. Ay, saan nga agbalin kanyak? Nakadulin ti balunat ko. Nga, mairwar, no adda saan nga umno ti aramid na akabalay ko. Kasano nga tangay no kastamo ti aramidin ni Marituyang kanibadong na. Ay, kat. Jack amo no kabailan na nga aramidan, Mare. Padasag tuman nga ibaga ka ni Marituyang. Adakan ka na ita, Marikwanang. Ngam siyak, ibagak man mo'y tabarang maiturad na nga ikan itileksyon ni Pari Badong. Imbag kada kayo, tawan parikot yaw, Maray. Adakan ka ti panagbaliw ni Pari Badong. Panagkunakit inaramid kunti amin, Maray. Amomot siguro ti maipapan iti balunat ko. Saan ka day? Ay, amo, Maray. Ngam no pa kita ak ni Badong iti balunat. Amangan no sakpay ti balunatan na. Ay, masapul ti turad. Tapno mapagbaliw mo ni Badong mo. Kasanaw, Maray? Dumngag ka anaimbag. Tayara saas ko kan ka. Sige, Maray. Dumngag. Napartek ka man ang Badong. Damagan pa lang. Uray sika, kitag bubuya ka man ng ititibay. Paggastusan ti kuryente na kita. Agbuy-buy ak iti damdamag. Adda ka no bagyo na. Salpag na itatibay. Muna nga ibaga ti bagyo. Di na mo nga ibaga. No asino tinang dokot. Itiwalit ka. Adda ka di karga tawalit mo. Saan ka day nga adda di inalam akwarta? Anya? Kasano akwartam? No adda matitiwalit ka. No adda king ka, kwartam. Ngam no adda kanyak, ay kwarta ka. Kasjay. Ay, nabartek ka na talaga. Addan tulaal daw mo. Aldaw ko amin nga aldaw tuyang. Uray da kwaraw ken parinteng. Awan, di ka ba ilan da kanya? Pagkunamag. Abay, di mo makita. Nga adda ka na yun pag-inom ka. Ngam da kwaraw ken parinteng. Pulaos, iswa di daw mininom. Nanakam da. Sa nakasken kang Ti pagsayaatan da, ti pampanunutan da. Saan kat at ti pagdaksan da akasken ka. Yeah. Aramidon nga ta ni Marituyang tinsingasing mao, Maray. Ay, jak amo Maray. Kasla di namat maiturad. No di na maiturad, ay awan Iturayan lata ni Kabadong ni Marituyang. Ay, urayan ta no anya ti mapasamak. Ay, madanon tulat ta ti panakapuno ni Marituyang. No awan ti adda nga aramida ni Marituyang. Agnanayon akasjay ni Kabadong. Anya nga ta ti maitulong taken kuana. Binagbagan tamutan, Maray. Day tatiam mo ka maitulong taken kuana.
Panagkunak, numapunwan, at na maaraming na apagbabawyan ni Pari Badong. Awan manen ti kwarta iti pandag ti pungan kau. Inalam manay. Hinala ti arak. Ay, isan gaya. Hinala ti aglaklaka iti arak. Kunak kuma. Salbag ka talaga. No agsakit ka gapu iti ara. Saan ka nga ipaagas? Tawanan kwarta. Ditam amauna. Ay, adayo pa ti unatak. Tado pa ti lako nga arak. No awan ton ti lakaw. Ay, kahit mabalay. At maunataktan. Naa. Ingkakat sumakdaw tanabanugak anag gapu iti bangkag. Awan pagluto. Ay, baon mo da kita timba. Sa mapanday taya, di bagbagida. Kiti suda, di sumakdaw. Naa. Saan ka nga uminom iti sakdo ka? Ay, oray sana nga uminom iti danaw. No lakit adarak. Ay, nasuden, tibiyag ko to yan. Naa. Di pa'y lakit agbalin asabidong day tang arak. Tapno agbuteng kang uminaw. Ay, surun ka! Saan mo ka di pa'y nga inarami? Tinsingasing ni Maribana nga aramida, Mare? Saan pa'y maray? Ngem no agsip nget ti panagkita. Amangan no maaramid ka. Saan mo't siguro adakas? No saan lakit analabas? Ta ikamlaeng mat iti pagnakman na. At dangamin amak ka, taamangan no kabilon na. Sa bagay, di mo ammo ti kapanunutan na no nabartag. No mabalin la ko maapanawan. Agam sayang dagiti mulak no saan ang maasikaso. Sapay aduda pa'y mo. Dandanin maatit dagiti mulak anatag. Aduman nga ruden kwartam. Alibasan tumanan ni Badong Mau. Saan kon nga ibati iti kwarta? Mga lakto iti belt bag ko apangikak iti kwarta. Ay, wun Maray. Un maray, talaga aday tanto ti aramida. Nagawid ni Tata Badong na barta. Sigurado, amarurod man ni Nana Tuyang. Ha? Kabutan ka din ni Nana Tuyang ni Tata Badong na barta? Kabutang na siguro Tapay abay-bayan namay. Sa bagay, napigpig sa lata ni Tata Badong ni Nana Tuyang. Napigpig sa sigura, no sana nabartay. Ha? Angam no nabartay. Patyay, no adapay pigsana. Siyak ni Nana Tuyang. Ikak ni Tata Badong iti ultimatum. Kasano ko ma? Ay, dahita man tipin ti sang-sangwa ma. Siga, tuya. Anya ko ma, saan mo't asikat ang baybayan iti kuryentay ta sakmag? Ita pam dahita, mabisina. Saan pa'y? Tamadama ti damdaman. Denggak ti may papan iti bagyaw. No ko na nga ita-vibe. Siyak pa'y lang ti katurayan. Saan kita siga? Ay, siyak ti magidat. No kunak ka saan mo nga'y depag? Saan mo nga'y depag? Dahito yung ano ti may parbang iti dahita tibay. Apa yun nga Apa yung binarsak mo ti TV? Ay nabuungan. Ay aglablabos kan ba daw? Aguray ka man. Ayan nantay pang-aur. Ay, nabluak san tuya. Yak mutin maigaraw dagiti sakak. Gonggunam, apay abinuong mo ti TV. Saan ka di nga imbagak apumanaw kan? Apay nga da ka pa'y laditaw. Ay, pakawanan na ko na. Saan ako ngagbartek? Ikaray, di nagpapanawan. Please, tuyan. Ay, Tata Badong. Idiyan, tinakaro pa na ginong iti arak, tapakaisagmakan. Kan makaperdi iti salonan. Ala sigay! Diton, tinagibusan di sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Kapitan Enteng.
gumatangak man iti may sabuti nga arak no adda kagawad. Ay, kat adda kapitan, mabiit laag. Adtoy. Ay, mutoy, ta uminom kami man iti arak. Kadwak ita ka ni Paribadong kundi kwaraw. Pulutan nyo nga'y, kapitan. Mabalin ko mati agluto no kayat siyaw. Siyempre, plus ati charge ti luto na. Ay, no kasta, ay agpaluto akman nga ron iti pinapaitan. Ta iso ti pulutan may. Awan urayin nyo tagluto Mala, very much thank you kagawa. Tapnoy bagak kada kayaw. Nasingad kami ngagpagayam kani Apo Congressman. Ay, mayat ang arod no kastangkay. At da pag-asa da ito'y barangay tayo makadawat iti pagsayatan no kasanaw. Totoo yan. Mamati ka! Da. Ay, sukatan tayo manday ta saritaan iti puzzle. Puzzle? No, burburcha. Ang bagla pagluluwaan. Ay, dahi tati, kayat kan ka pare ba daw? Di mo amuti makibagay iti istorya ti pada mataw. Hanggang pagbigyan ka. Anya ti puzzle mo. Gastay, alam da ito'y papel. Ta lukot-lukutan analaing pare. Galpasan na. Anyat mapasa na. Kabailak to nga isuble, iti sigod nga itsura na. Aus! Mamati ka. Di na kuman laglag. Sutan pare. Mamapating agpaiso ka ng kamay. Tataba daw. Ay, agbaysa. Mamati kayo kanya ka. Parintay. Kwaraw. Kabailak to nga isubli iti sigaw nga itsura na. Kunak lang aruday. Lagurod. Mutoy da ita papel. Sige man nga radang kail. Lukot-lukot naman na yung bag. Kalpasan na. Itad mo kanya. Taulitak pa yung lukutan. Pangkitaan man, makabalan pa ni tata ba doon ngayon subliti sigod nga itsura na? No di na bilang maisubli iti sigod kat. Ay sus, pagmultain ta iti one battle nga arakan pulutan. Yes. Wait! Anya, kikiti na ya. Nasaya ta nakita ka dito yung maribanang. Awan ka din ni Badong di tabalayaw. Hindi. Awan ba't, mare? Ay, ang mga nun na pan balay ni Kwarog. Naggapuak nga rod ijay kat awan da. Nukas nga rod. Sigurado ang nagsasarak damanan atalo kada inteng ijay tersena. Anya? Ay, amumutan ti aramid na ijay atalo. Dahi talamapan agin inom iti arak ti aramidin da. Nukas nga agsasarak da. Ay, wunan niya. Salbag da di alaklakayan. Kunana amapanla ang gumatang itinating apang rabyan may ngamjak mat maurayan. Ay, tinasayaat. Agkuyog ta amapan ijay tersena. Takitaan taman do adda da ijay. Ita pare. Kas makitan. Linukot-lukot may kadikwarog ti papel nga intin mo. Uray lalim muknag. Kita man no may sublim tupay, iti sigod nga itsura na. Sige man. Ay, agyaman na paray. Sige, tama pa pa iti siyar. Kasapulak na ito yung papel. Ano? Ay, loko ka pare. Yay. Ay, di kang tanag. Gumatang ito iti arak. Pulutan. Loko na dyan tao. Na may saan na tamutan. Ayan ni Inteng, marikwanan. Adda nakaibaga nga adda na kanu dito nga agbarbarta. Pudno day ta, maribanang. Kukumaray. Adda da dita. Ne. Ha, wen nga agpaisaw. Nay, ang hay. Ha? Ano na yung tibanang?
Ay, amang ano yung tugot na tayo, balunat na. Ay, aglimangak sa kwarog. Ay, sus, delikado ni Antay. Salbag ka anak lakayan. Ilang mga nakgayam Kuha. Ala, tumakder ka di tatagawid ta. Intag! Hindi, matin ko. Ah. Kunak adi mo ibagbaga nga adak dito. Imbagam sa kadi antim. Talaga, hindi yan nakita na ka. Ay. Di kan agpabasol, intay. Jesus. Kaya't mo tabalunatan ka, Di mo kaya't tiagawin, Kuha. Sige. Agawin akong banang dungo. Ay, bigat magaya, mate. Ay na. Wait. Malagip ka. Agyaman na. Dahil may naksinukon ni Tuyang ko ita. Nakaligtas ka. Sanda ka pinagmulta da pari intingkin kwaraw, hindi malam kalman. Nakariling kamot gaya man ba daw? Ayan, jay nateng ako nam agatangam. Irwan mo na, taiso ti ilutok apamigatan ta. Ay, nalipatak matintigin matang Tuyang. Day tangamin ka. Awan lakit day tagbarbartag ti paglaingam. Nang runa no agrarana kayo kada kapitan. Ay, uray na nga raw Tuyang. Tamasapa ka mapan gumatang iti si daintaan na tayo. Alaga raw, kartingam. Kitnay, awan ti mailutok amasida. Gumatang akman iti tarong, pariya, karabasa ken aramang maray. Naimbag lang nga aramidin ni Tuyang ko ang pinakbay. Naimas kay tipagbay. Ayun kabadong, putno day ta. Ken pautangan ng mutay, ti may sa abuti ti arak. Ta bungarag man. Ay na, bigbigat nga uminom kayo manin iti arak. Di ka kadiagda nagmaray, bayadak tumod lang nga dagaws, nadakwarta ka, promise. Mala, won, ikan ka. Basta ikarin, bayadam tumot lang nga dagaws. Uwing ka day, promise kung naklangaruday. Nay, si kamot gaya maribanang. Wen, mare. Imayak, taumay kuman kita ang dagiti buryas nga ilaklakom. Kastaya maray. Wen, manungay ti may sa aburyas, marituyang. No si kamaray, uray itid ko iti 5,000 ti maysa. Sige. Alaak man nga rod ti maysa. Umay to ni Inteng amangala. Sige maray, urayat nga raw ni kapitan. 5,000 pisos amin day ta Inteng. Mapan mo dagasan ni Kwarog tailugan nyo iti tricycle na tiburyas aginatang ko kan ni Marituyang. Ayan nga ti pagmerienda mi ka ni Kwaraw. Para mga lalaang iti buryas, masapul pa'y lang ada meriendayaw. Adto iti sangagasot pisos. Ay, nayon na mun Ay, agyaman nak sige dungaw. Ta mapanakot iti ayan ni Kwaraw. Di kay agbaybayag Taado pa'y tinaskan maaramid ditoy. Wen kadi. Masapul nga agtaraken tamot iti baboy. Taisupay pangalaan ta iti paggatang iti agas mo. Nasayata naranaan kayo dito itiresina ni Kagawad Kuanang. Tataba daw, ang galintay. Ay, itatanaraan da kami dito tirsina. Saan kan ang makaligtas ka da kami ita? Anya ti kayat mo sa unbaray? Jak pa'y nalipatan ti inaramid mo kada kami kan ni Kwarog idan na minsan. Weng. Tapno amaw. Iso nga ituloy mo itati gumatang iti arak ken pulutan. Weng. Anya? Masapul amultayin da ka. Dali nang sutan na kami kan ni Kwaraw. Weng. Di ko na makalisi ka, paray. Weng. Ay, awan kwartak paray. Ay. Anay. Di lapaya ko paray. Di mo lapigos na. Anya ti kayo. Bairot mo lupalukay. Lugumatang kay ti arak ken pulutan, lukaya. Saan pairutak ti manglapigusan ka? Anay. Wawawanan paray. Yes. Di lapaya ko, ibatam nga rin na. Kurang pati arak ken pulutan pare ba daw?
Bitin ti may sa abuti ti erat na inutang mo. Iso nga, agnayon ka pa. Nupod no madla, kumpare ka. Agilibre ka pa iti may sa abuti ti ara. Gusto nang galintay. Di ka agbartak tadapay papananta. Agungat na yan tibanang. Aya. Hey. Una yun. Ay, agsaran sa matindi kagawad ko nang. Di na pag-gustaw. Isarding tayong tiyuminaw. Nagrigat ada asawa na. Imbag ganyak tawang pay asawa. Angem, agiray. Kurahuti siya. Mga latayo ba, paray? Pagustuhan ka. Ay, nakaturog ay. Di pa rin tingkling kwaraw. Kapoy ti bartag na. Amuhaon ti aramidag kadakwada. Kundaway kunday-tawi. Kautag ti bulsa ti pantalon ni parintay. Aday ta. At nakwarta na ngagpaisaw. Ala, sakto pumanaw di taoy. Gal, hindi ka di pa inausawan. Agreeing kayo na. Tainta na lang tiburias, iji balay na natuyang. Agungat niyan tibanang, no saan tama pan. Wala niya. Sige, intan ko rin. Nariga tayo no, balo na tinak ni Antem. Ano tintad ka na kayo ng tibanang nga pagbayad itiburias ni nanatuyang? 5,000 amen. Ada itu... Ha? Apa ini? Awan betin iti bulsa ti pantalon ko ti kwarta. Ay. Ay. Hindi na kita ni tigas na. Ay. Hawanin na lala. Jesus, ano kasta? Isa pulin tadi pari ba daw? Ay, awan ti amok iti mapukpukaw ang kwartang paray. Pag-aasim at paray, ipudnom no si katinangala. Delikado akin ni Banang no maamuan ng awan ti kwarta nga intin na. Sapay pagbayad ko iti burya sumit lang ka ni Marituyan. Ay, awan ti amok di tako naklangaro din paray. Ay, sus. Di kaya makawawat. Na, Ang mga mat no sa bahali tinakatinagan nyo iti kwarta ang kain. nga ta. Kinapudno na. Nakitak ni Kabadong a kinaut na ti pulsa ti pantalon ni Kapitan. Idi nakaturog di talamisaan. Gapo iti bartek na iti kalman, Maray. Kastagayam Ay, agyaman ak marikwanang. Ala, inteng. Mapan mo ayaban ni Pari Badong. Taagsasango kayo. Amin ditoy. Masapul nga isublina ti 5,000 kan ka. Takwartak dayjay. Saan mo akwarta, inteng? Ala, isublimon ti kwarta a kinaot mo iti bulsa ni Kapitan. Amidek, siya, tinangalay ti kwarta ni parinteng. Ay, makitan. Ay, intun kun papispisan kan. Ay, sana paray. Kasyan na ka. Ay, di mon papispisan ni Pari Badong. Taadamot la ang basol mo, inteng. Sigay, tapno malpasan ti amin. Itad kun ti buryas ko kada kayaw maribanang, Kapitan. Agyaman kami no kasta, Marituyang. Anyang itar aramida ang badaong. Agkid daw kan iti pamakawan kin ni Kapitan. One to yan. Paray. Pakawanan na ka. Ikaray, dintun maulit pa, tinaramid ko king ka. Fix man paray. Sige. Pakawanin ka, pari ba daw? Ay, agyaman na ka, paray. Mala, umaykan, agawid tan. Mangibabain ka. Napay maninakasla kumilaw na itamatam amang kitkita dungo. What is my basol to you? Sinalbag ka alaklakayan. Amaw nga da napatag alakad yung ni Kwarog. Ngam napan kayo kit din naginom iti arak. Ini ba nang mood? Naira na laan nagsasabat kami at talo kadakwaro kan pari ba daw? So nangala kami mo't iti arak. Pag-iistoryaan mi kuma.
Apay, masapol nga darak, tapno makapaginistorya kayo kadakwarog kan pari badong? Anday! Hindi kami ito, anday ko. Nakitutak pa'y. Ha? Ay, di kag sangit! Ang subsubra ka na! Ha? Sige. Sumarday nga ko nga agsangit. Ha? Inton maminsan, no ammom nga adda na patag apapanam. Likli kam ti arak, Nawatam, Win. Nasaya. Iti ka nitong aramidempay. Agsagana ka! Karek, anday ko. Jakton agbarbartek no ada na patag-alakad ko. Anday. Kan, daawit ko akwarta. Agsingsing po itakton. Rumbang laang. Anday ko. Tasikat ti kapitan. Naimbag ata da ni Marikwa ng anak kakita ka ni Pari Badong. Ay, kwa. Tano awan, ay sayang ti 5,000 a pisos nga urnong ko. Salbag ka. Ay, pakasima. Hindi mo ilayat din. Anday ko. Masakitan ang uray layan. Ay na, tatabadong kwarog ken Kapitan Enteng. Saan nga may nakasapulan pa nga uminom kayo iti arak, kabayatan ti panagsasarita yo. Tapno na saya at ti panaglalangin nyo. Si Kamet, Kapitan, pudno tinakunan ni Nana Banang. Adi kay agbartak no adda na patag alakad yo. Itikas na, mailisi kayo iti pagdaksan nyo. Ala sige! Dinon, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan